Pak Samuel B. Jirwa, Chairman ke North East Students Organization NESO, habakran na kajingilang kan mau buram ka live hotrek no pra ajar option, ya kajing dap shispa an replace nam kajing klan no kyang nong ba, uklawat kerilum chantia, ubala syapasi dak sarkar pareng, haus nam khat praspa an rupuar, ula penpau kajing sengok ya lo kajing ya pusamla na Tripura, u Angel Chakma, hading kajing syatiat dak kinar, bersyadung dak kitar banep, haka kenuan bandrungut kibriyo hadaradun, kibala syim bagi riulum lagi jela North East, kimdei ginong India. Kani kejingilang kan mau buram la pelong hakmat umadur bashir yang ukyang nongba ha persyak civil hospital Shillong the Khasi Students Union KSU Central Executive Council ha kabalawan menta de ginongelam ka Federation of Khasi Jaintia and Karo People FKGCP Hinyotrep Integrated Territorial Organization hito lam gid khot chungki kumban syukudau bu Angel Chakma absaus nem kerta ubadai usama puli MBA na Tripura ulo syadung ha kibriyo gibla kenno bu daina China ha ka khandai trek unno pra ajabsan bula klan no akar hundru trek no pra ajabsan hapeng ke sumar haderadun desai sisin hagani step kum kaseng wat kum kacak beriu hi bro kowe ya kan mau yang sai sisin ya ka singyap basis pa pulai jewok yang nongba ngai jan borok ngi nglatip ya ki khana ki jutang ki bowok yang nongba ulai le ti ki por ula khlei tu ko por abile persya ya sarkar pareng यहाँ पर सुथुरु कोई बका सरकार बका इंडिया है ती por por ba kinongelam jaga jai putri ni utrap nadu utrot sing ke India tu ko por kampat posniu banile persya banyo eta kajing la lu nagakti jeng sarkar pareng ri trot sing ulami banile persya sarkar pareng banyada ya ta kajing la lu jengi kum kajak menteri ko berpang ke India hai tigi por kadang spos niu banile persya yang sarkar pareng khat pras pa sang penyo lengba ta kasipoi mi ni ukyang nongba tang hadian tak tuan Islam jabata ulami banile persya yang sarkar pareng halor gicik persang joka banyo roi yang hok dari ti jongi kum kecek meriu bekerpang ni hakini gisnam mulalai bon tuli gisnam ka sarkar India kala persyang ban shim ban penlong ya kini giriu krau jong gari cek beri nyu trap ban long kita kinong yele lalu jong gari India haba maki kimpat posniu ya kajing ile lalu inre ha kini gisna momenta katukan itu gisnam kila persyang ban pelong ya kita ki krawat jong gari jongi yukyang nongba yu tirot sing bonong bodei kinong yele lalu jong gari India hi bor ko compare Henry ni ba ka sarkar India ka shimiki Henry eki mat hijura ki ba ta ingi ngajak menrio kale mala hadu kan ni lemat meminta dayo sngo ginong keren bercakmat kila keren ki ta ki mat ki ba ta ingi ngajak menrio lakalong ka ILP lakalong kajing perung ya kaktin kasi hak kernet ka pra jong kariti trikam jong sarkar India dari kita barokhan kilek mala berkilek kelut berkajak periu jengi menta inang long kum ni yang bangilong ihapan yaki banyak besar banile nakawi kapor syakwi pa dari omdei tangkata ni yakini kisnam kabar hakini kisngi kiberiu lakalong lapo Meghalaya yang giwai par gijela joka than sti lammi i brokoi lagi don sti spori India kisah khenben kisah hotben kisah pendik kumni bat kumtai wan ong begini kimdei kibrio nakaju gari barah kini kisni nangi bawai u somla pude nang the na po jela Tripura ladu i laga jong jing em tang na kada ba umluk ba long gumolong maki kadur kadar ju ka pher karukom pam karukom di ka pher marbelai bangi sni sathan stay lamingi kajing long jongi kadur khmat jongi ka pher ni kita ginong India hi bro kowe wat ladu ila ka jong chikim de tang na takada habang ya keren ni kamat don gibriu wat gi jai briu jongi ru di keli ada gibriu nang ni stan na kathan stay lamingi sepori India ke kendu igini gijing e kisha banben na kowe ka por sa kowe pat
bateng teng bun sin hidup nak jong jing im ki ong pat kei ko baca pat hang ne po kri jungi ngiru kum ka jai menriu berit pat ni pet ikibri wan nabar ni pat ni talasi ikibri wan nabar ring ong iki baka jing pe hang ta kalabun hadu kata-kata kalong balai ka chapan sofu bangi kum ka jela ngidon ka jela bat upot usam bat dari Bangladesh ngiri ka jela ka belong kaput bat kawai pat dari la kalong ka Meghalaya la kalong ka Assam la kalong ka Tripura la kalong ka Mizoram la kalong ka Nagaland le ka Arunachal Pradesh ru kumjo bat ka Manipur kumjo bat ki beriu jungi ki balai nang ne sathi sipori India kim dei ka threat lan ni ka jingmai ki la kalong ha ka khai ka pateng la kalong ha ka yokam ko yo jam la kalong ha ka senchar ka khada te balai ki beriu nang te pori India pan ki banben ki nyoben pan ki persang bat pendik ki beriu jungi nang ne na po ka than stay lam mingi kadaw hi kalong bangi kedur khamat jungi ka pher naki re tang na kadaw jong kedur khamat kila ban le hadu kan ne kan nu tam le kada ngi indai ka jingma ya kata ka khai ka pateng jong ki indai ka jingma ya ka senchar ka khada jong ki ya ka yo ka kot jong ki ya ka khndo sia jong ki henry hang ne po than siti lam mingi kat no billion kidan kini gibriu no po India bawan ban song ban buhai snong hang ne po ijela jingi bo per hang ne po than siti lam mingi ni hapan sok tanggawai bangi kum kirit pa nang ne lakalong na Meghalaya lakalong ni giwai pat ijela jong than siti lam mingi ngimla ban syania ngimla ban don ganu kajing syania ba ka sarkar India ni gibriu nang thin po India ki Irian Ris ki banlong kita ki nongerap lagi nongeda itu ni mangi hi hapan penti kena bagi nom kam ya ta ka jigerap jengki ni hapan penti kena bagi long kenran ni long sim hala ka jong gari hala ka jong gait hala ka jong buluk ban kadai yang ki samla ya pi ki samla ban ki longdin ban menta bagi longdin ban wan ban penti kena bangi kum kajak menriu ngen pat nak hendo ka siap ngen pat nak khai pateng ngen pat ya ka sensyar khada ban ngila ban pat ya kata lingba jong ka lingba kajing pikir ka jongi lingba kajing yai long adakar ka jongi lingba kajing yai long pet perungan ka jongi bagi ni gibri gwan nabar lakalong na India lakalong na Bangladesh kimdei ban yo ban rung ban sotiet apok isnong gitaw jengi pok kiet gi hima jengi tangane bala mun pentingna bangi kum chat beriu berdepan inangla banlong gikenrat ala ka jonggeri habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.